cine kwa kire nyomo Oi. cia kinya igaito ne unande Iyo ni njira bomba kwa dhaba gitumaira lakini oi yani mtu tu akiruwa kadhogani meaning ndene ndikuru kinya tu na genius yaba batigutumira umebuna the right way buga tumiro na njira agirete umetora tu ikuraja mo umebura Kenyans bethagira bena bu bagatumira na njira bwirite tetoro inya to nenda we covid sindio tanembe lakini kuna mtu ndigito akiuge nayo ya covid ona tumiro na ndiru kono ruru karatasi ne gatwiri kangatheti ya the Daily Nation o karatasi ne gatwiri twina expensive Christmas as pump prices remain unchanged kana maguta yani maguta yatena mana ko otorango kwirite ni Christmas ikethoro eri expensive mono kire baraba kwenda kuma baraba na ngari na kinya baraba kwenda go travel so I think baraba inge bakalira na arabari hakuna umbire hata ipande namna gani ankuire ukono oranto bake lakini ntukuije kantu batina magisha gijora bena matene ntukuibate kwina mamono tijora bena ma bije ne kengiro idimo chejere Daiji no ndingira video call tokaria daiji toraria ntuko chionde ko gutike tutekwaria gutike tutekuiganwa kethira igo chat ntuko ito chat mbere wonera mtu December no December wingi na bote araniritie alafu gintu kingi ndichiria tere nansi kwena bakona anto kwena ma December bagena ma January rira ngari chikaukiri boko erenchi ititubu itiaki to wiki bwega itabuduta December iro tindika bo eni owaga witete lakini ibo guchukuma December terentagwa edero geta wete kedrote manam kedrote tete fadhari invite uturongi kama itajeni lakini wait until January comes madam sister ndio nini lakini December no iwinya be kuruma bakwatuko tukumeria kinyo nyanywa maguta wete Ora nyuma maguta ati nyuma maguta wete nyuma maguta kalirera music ati ora nyuma maguta kalirera music raindi mantu jaranta baba tona ya December very bad ati onyo maguta kalirera mi esirando kinyana rawetete nonto wezere na gokumbage nimbechore bande na ichi nangare ni ujori customer mara sitiga tuondekia so you know I'm imagining you know nibambero ndeka mono seriously nyonto nyomo utokarira miwite ko tweka morogi nande manya iba orinde bena customer by the way ngare ni ujorere ko ugo ete kanorege gwita ngarege igeta wait until January January ro erentagwa muno rukono rwaru ikaratasi ne gato thatu gangatheti ya the Daily Nation ni muthako gwitwa Michael Budi na mwana wawe Fayez Budi na arabombite kwithirwa ariuga TikTok saved me from despair Budi eririkana kwa mwambiriro jo mweri juju na ari akwe kuingirwa nyomba over the rent arrears aremine kurea nyomba na Michael Budi ni mwini wa ndwimbo tia reggae na ni mtu ithiritwe arista ni star inawe nonto nathithitie kinya collab na mwini ore nkuma gwetwa Queen Etana Jamaican Queen Jamaican musician na Michael Budi omba kwithirwa agikurukira rwimbo rwa ndwimbo cia ita pikile uria expected ita hiti muchokeria na changamoto iria akurukirite wakagita ni ciandikia lakini ariuga ri TikTok yeja ena kambo ikawe ina muno re TikTok yeja na ndibambiria ku record to videos na mwana wawe na kaboy gaka nio nandi arombire ku hit everyone were the most viewed artist
na I think nande ni rogono rwa wakwenja na challenges iria kurukirite na uria TikTok by the way na si artist no kona ini bakuruka kagita gako mo sana mbere rwimbo rwa msanii whether gospel secular rwithra ruki hit na romba ko mo sustain rwithra ro ujone tema they go through a lot whereby kinya no mwanka werencha nikenda ona platform ya ku present akethra ugo to werencha no gakarandi wakukiriki okonerwa to sometimes kuntu kinya ugeta werencha na with you are just destroying your life you are destroying yourself na ndio ntako werencha na wakira kiugo ga murumuri okenda mbumira nkaumira leo na bundi ameimba vizuri sana bundi ni MERU aineta bothongi muno ndembo ciawe na ineta ndembo cibati kuthirwa ikimucokagia na at last Mungu amemkumbuka TikTok imemsaidia sana. He is the most viewed artist na agichindaga kinyaba Diamond ba with pop Nandi bambosa weba unombete kuthirwa akibachinda nomba kuthirwa akiokera Ethiopia tutagere rugono rungi karatasine ka tuna kangatheti ya The Daily Nation inside Ruto's kitchen kwina ma cabinet men and women barabombete kuthirwa bakithikira president muno na nibombete kuthwa bakiariru aja ngathetine ya The Daily Nation karatasine gatuna wa mbere ni Rigathi Gachagua wa baire ni Musalia Mudavadi kwina mtogwetu Raymond Omoro kwina Ruben Maiyo Joshua Chepkoni Anthony Mwaura David D na Kithure Kindiki anto bau bonde ni bareretwe ni boba kwira bairiko ria president wetu Dr. William Ruto rugono ruru ikaratasi gatuna na gatutano ngatheti ya The Daily Nation tugitana mbere na gutegera ngatheti eje ya Daily Nation ni ati Kalonzo offices new fresh Ruto onslaught on home turf kana Ruto nombete kuthirwa agekita mizizi na agetonya ndene ya Ukambani na bedroom na tonya bedroom ya Kalonzo buru nomba kuthirwa akitikirika nuntu atongeria ba Ukambani nira baragwatanira niu kuthirwa bagitaniria ngugi no na jaja ni nyuma ya Dr. William Ruto kana thirikari ya Kenya kwanza kuthirwa ikijukia CS baire kumantere chia Ukambani uria ni Dr. Alfred Mutua uria ni nkeri foreign affairs na Penina Malonza wa tourism na ko Kalonzo na kibarua na ndiki akuithirwa akigarura antu ba Ukambani bachoka kiriwe kairi na ngugi ntijaga mititate lakini you know gintu kira mtu akwenda nyati ura wangarura mbije twina maendeleo kwina byo tukuona kumania na thirikari okay kinyana ndi gitara siasa ukagire kuja kairina ndi maybe kugarura lakini ndi andiki Kalonzo nuntu kethera Ukambani ne babakire Kenya kwanza wekone na kibaro au 20 na ririkana 2027 na kwenda kwithirwa arungami president Kalonzo arungama tukutiu atuko ukatia nasi karungama karatasi ne kamo gwanja kangatheti ya The Daily Nation kwina rugono rwa MERU MCs show kawira the door just after 112 days nyuma ya ntuko igana 11 Gavana Kawira Mwangaza nombeta kuthirwa akionwa murango jo bichitia MERU County Mataontaga me ato go trend MERU to trendete muno to trendete in a very negative way na girite ntikumenya kithana no regiro rugono rungiro ra trendo MERU kumantere chiegembe mutani bora ene mutani ungini unto mutani unaretereta atana na nareongera terechiawe nara wa ngome ure ongi ijo kugana ndi Ruto president na tonyere bedroom ya mutongeri wa kiama kya Wiper Kalonzo na ndino mutani atonya bedroom ungi
Nderata na naira. Na oragwo. Oragwo. So we are trending. Meru ito go trend. Na njira ite kubwa kairi ntijike da okugwa nani first gentleman. Akyo gito go trend. Na witikaneri yaru. Ariuga wife wawe na go trend mono. Na we are trending. Meru. Tunaona atuite na mbere go trending ro, lakini tubati go trend for the right reasons. The wrong reasons. The wrong reasons. Karatasi ne ka tunahana Mangatheti ya the Daily Nation kwina rugono rwa nderebojo wa ngariji cia kumatuka uri ICU da iji nyuma ya kwithukirwa ni muchore wa wore kumenyekana na rietwa Maxine Wahome na iririkana Wahome kejerenja anyuite nyuma ya gwita thigunkune tariki 11 eja nandi anyuite yawe yambiririe December 11 thigunkune tari 12 nandi eja anyuite nyuma ya dina na nio aithukire muthaka ujo mtu ujo gwitwa Asante mwakamu kiasi na inda mwara mbere kwithirwa giture nyingi kumanya na nguraro ira aronete na gwikirwa ndamu nongeri ndamu bwega karatasi ne ngirore no tukia Mangathetine ya The Standard gazeti ya Standard nasi karatasi ka mbere no tukuona governor MERU County Kawira Mwangaza na mwete kuthwa akebebirwa obisine gwa Kagita EMCs 63 na mugwanja na okaratasi ni okau itukuona story ya Morocco. That's the unthinkable. You know, they Morocco bogere bote Africans. Yeah. Na ndatega France imagine kayo karajoma. France is full of Africans. Morocco barogera bote Africans. Barogera bote Arabs. Na batu Africans ito chindete nto reida France. France ne in fact mearieu ni retete kios mono de Africa whereby Africans baruga kada bote Africans re ato support France na ndeno kumenya Africans bo no badithiu na ingira batita ni comfortable ni na ego chindwa Africans were happy burugira bote Africans by the barabe Africans bachindire by the indra tegere baba ngithe I France indra bategere ndona ibaba iru baraba ingi baba iru baraba ingi we bobo kara ya Africans igno anda nya bago toitekeria nito tabasa. All right, tutitana mbere kwena issue mbite kwithro ikiumirira wajojuki karatasi ka mbere egie teachers bakienda kuongerwa mishahara lakini gwatuika gutiumbikana karatasi gatwire mauta witia mauta jatini kwa kinya kagitene jatini kwa kwena report ya drought litite na mbere na ndene ya thikuru ya Kenya in some parts tota rutererwa Congo okaratasi ne kauka twiri itukuona 120 ibombite kuthwa bakiurawa until 120 yani meaning story cha kuragana bando no chitite na mbere ingwetikia our former president Oro Kenyatta no achiumite na guchiatira kureta thiri but then to the moment thiri ikomba kuthura ikionekana ne andiru ya Kenya ya Congo kinya mantu jegi kuthithia biashara mubu kethro buri uto raisi why we should not relent on war against sexual gender violence no kurikana itwithirite twina stories ya gender violence nini I think era last week, is it? Yeah. Last week ni tukoire 16 mantu jeje ijete na mbere muno ija komba kuthwaja kijukirwo no ritobu nene no ikona no na kinyeu ya ndereva uwe gender based violence na no kona ni mwanaume enyewe niko fall under that category
Twitite karatasi gatatu Facebook ni thirite ki insight violence mono kukurukira komenta wa Facebook nendo otavio drivers bombete kuthwa bakiurwa by tumegataria na nchobi mono kagita ka digonko ndo kwa banyunya to bondi mumma twageta ate kuona eterete guru conductor wengu inyo ate kumenya na ate kuthithia na by the way digonko irio onengara conductor by the way barabaga travel bagabumbe kuthwa bwe travel na mbechi bunjenwe irio onengara conductor ngirie ku wakara we muoragia siunipati kwera bwana ngojea no gona nagwete nyibunje na ati ukonenkera utigintu kingi kiantesa kinyo nansi kije kuthwa kugintu kingi kiantesa inenkere drive gana na naramitite ikwa 70 bob ngomuite thateko kwa data ati unenkangira haraka we kinya nara witite no rirwo kauma withire kingi urirwo imbeche cia kwatia oni ndorairwe muno nchena zikawari acio nikutarira cio ikwirwa ngakunengera we kinya no rirwo inya kwikio oni twaretanera thina geto nkimwite bwana siungoje mrembo kwani naezenda na idhati bobo wapi namwambia mimi sijui mahali unaezenda nayo lakini nataka kuitumia saa hii uko kwa gari karatasi katuna nasi nini matutegie technology na internet Kenya ibombite kuthura bakionania gintu kira bethirite becho mono kiri internet rukono ruina ni arikorore nkoro ene bwega kenda mpumba gukwira rubwega muraithirio mwega wa MERU TV bira Kenya bethirite becho ki internet ugomba kuthura kiona ndene ya karatasi gatuna na ki Google kira kithirite gigichowa mono gisacho mono kira kithirite gisacho mono ne how to get pregnant fast na tomba kurito haraka ni waspindi number 2 na tomba ku gain weight in a week number 3 na tomba ku grow your hair faster naturally in a week Kenya siba kwenda mantu haraka mono na kwinengi irabethirite becho mono how to maintain visual health by controlling the types of food consumed and je tukona ni twendete ore mono sana utakona oro karigai kedere ukona irio oria naturally ukare utekirite makeups moromo jutuke jorendi impossible medo ja dongo miu I blue si shape ori expect yaje mantu ja happen in a week mutundu jokora jonane in a week parenda in a week we kebe kuona you very fast utoku waste time nte comment ya karatasi gatutandatu promotion top teachers demands to Ruto 100 billion dono rukono ro arimo by the way baitite kathanguthio bakwenda gutegerwo bwega sana na ndikumenyaje jukukweta itatia kenda tumba kwithwa twikabanira na mantu jare akiet education yes na berite bombe kuthwa kinya bo by considerate noretinya tongeria baombere buitia demands iji economy yetu iri sawa thai ku meet demands chenu okay sawa karatasi na kama gwanja au ni ukomba kuthwa kiona mantu jegie mbauta unaja komba kuthwa jaki tiabungana before tukinya kagitene kathigonko lakini yakatukinyite niturakinyira thigonko yakaturakinyira tutite na mbere amaithirio mwega wa MERU TV karatasi ka tungana karatasi ka 10 ko komba kuthurokio na rugono ru aria governor
wa MERU County ombete kuthwa agituika impeached. Rugono runde rore au. Karatasi nega 10. Karatasi nega 10. Tutitana mbere Nancy karatasi nega 10 na twiri. Kakamega airstrip. Numbita kuthwa igituika revived kaire. Ndege na ndino chumbe kuthwa ikirandi au. Nanto igoro gashagwa DP na la launcher ndege mbere ya kibiashara ya commercial purposes ya gutonya muchi munene jwa Kakamega. So at least kwena ge ukenera ntere cha Kakamega na Western Western this time round iba kuruma na by the way kuna gintu ndajire kumenya mwako ugurite kurubairi mwako rote kuendete muno no wenda kureta kwe of course como nenkanenkera ndego nyekethera nyogi katiwa kijana ukamuonia we less interested ama tokanagia na ugo bwega we less interested lakini ugatuika interested arekana na ugo haraka ataka kono uju hata kwa mbitikangiria haraka by the way ntikumenya neonto rume batendete gwitikangiru haraka nemkorigwa na iko make the work sia bat ntikugatha tukithithia ngogia wekaisi batendete gwitikiru haraka ntikithora menyuna batendete gwitikiru haraka koguo mwarore ithiritie kuringana na rugono rutu kuona mantu ja kwendera Western iboga kwamba kumia rotwiro ukaumia no kaethia utina sindio ukambia kumia rotwiro omia rotwiro kendo bakuthwa akini kio muno lakini oetekangirie jo toetekangiririe batu toetekangiririe haraka itwagambangirwe muno kugambwa haraka ugatonya box haraka sometimes tibwega kuina tuonete imwake ya security hiyo ya internal na hiyo ni hata kama sasa hiyo sasa na inyithara kanithi county ire okay thara kanithi county no imiro lakini turiugari mantu jara kimtu mo ku benefit at least anto kithomba iba ku benefit ni untu jajo no kona biashara ni ambire kuvuma business everybody now are na advantage okay oteka kiri mandu jeje advantage na ukona gwe factory chetu imu ikwamire uriona wote factory chetu je bamba ni batiocho kira twachoka kurima bamba sidio eni naba mitungunda yo ni arimagwa muno na nyege aki twarima bamba twarima bamba kuni bati ko revive tikteu kedara mumia si sugar ni raere revive dire nyatu itobati korikano kona nditugetikire kugambwa haraka karatasi nega ikumi kangatheti ya Daily Nation aja ngwete ngatheti eje ni area EACC area ni Ethics and Anti-Corruption Commission yombete kwethorwa ekirikava asset ire rombete kwethorwa ikijukwa na njira iteagrite worth 33 billion kune euni gukwira level of corruption iri guru bwega kida 33 billion ni kwa recovered across the country aira na chobate kinyerete ko rugono ruru ikaratasi lakini at least na ndiku na njira eko recover tukwira mwathani bwega ni unto igukwanania by the way corruption this time road ni gukabanirwa nayo makateri jo kabanirwa ajo makatero ndigo beta katero ntuko hii na mbiro karatasi naga 12 kurirwa thirikari riugambia wea covid cholera cases on the rise covid na cholera COVID-19. It was of yesterday about that one Kenyans died of cholera until that one barakwire cholera na 1950 cases reported in 11 counties cha COVID. Na anto je kabobori rwinyi mask. Mask itimbiti. Hiyo ni timbiti.
Na kuna mtu gugu kuchia nchoma saa moya. Nyati kera mask. Kwa atoka imenyera nandi. Covid ye gochoka. Na kolera ni itetia mono. Torirwa why is by the way kolera hiyo mani dhiritereo. Lakini wega bo kolera. No bekutho ikabandira nayo. Na kuthera. No theru. Na inya covid tugekira mask kaire. Tugekira mask mono. Jaku make sure distance kaire. Or hydrated. You take a lot of water. Nenda take a lot of water ndetaki mtu ine ori. Itekumba as long as at least your body is mwiri jo kujuri hydrated. By the way ankwere murungu na to solution chimantu jonde. Iteto te guitomera ko bati tumerora ko bati ni onto RUKIRI no bati at least kunywa kinyedwa ni kombe biri birojiru na rokuom tokeja na mutaaramu by the way atuitane. Roji very important. Inya baba kiririsi mantu jabaririsa kumana ukonu ntondegiri baparirisire. Baparirisire virus. Baba angite anto. Babera virus ile itete kutuka resist. Ika force anto bakarabare hydrated 24/7. Okay. Tukenya a lot of water. Kwina kiuria kiriaja na irogono lakini kirio kioria ererwa why it's safe to try conceiving soon after losing a pregnancy. Rogono ru why is it safe to try conceiving soon haraka after lose a pregnancy. Na biuria biu ni bichoke twende ne rugono ru wenda kuthoma were wa nkuruki kana karatasi nega 12 gangathete ya the Daily Nation. Karatasi nega 12 na state trashes crime on city terror plot and police memo ne Inspector General wa police aja Ndekurone Jafet Kome no mbete kwetherwa akiareria manto ja memo ewe ekwirwa nirarikire a police memo warning that the Al-Shabaab militant group is targeting a specific location in Nairobi during the Christmas festive. Manto ja no mbete kwetherwa akiarerwa ni Inspector General of Police kire karatasi nega 15 gangathete ya the Daily Nation. Karatasi nega 15 ni manto ja day schooling for junior high schools ererwa ni for their own good ana baba kuthoma bakianaga. Ongeno augite legalize graft and exam cheating. Rogono ruru karatasi nega 13 karatasi nega ga 10 kariko Kamirongo iri na imwe tutonye karatasi na kamirongo iri na imwe na ratu gutegera nteto ire chithiritwe chire county chietu na ndene ya Vihiga county ni igaspend 170 million ku repair barabara ire ithukitwe gitarire ya mbura iyo ni Vihiga county. Na Elgeyo Marakwet nabo nibakuria kunenkerwa MCAs nibakuria kunenkerwa kinyabo kwithirwa bagitengerwa mbecha cia gwita ngugi ndene ya ward ciao bakwenda kwithirwa kinyabo bakia funded like the Council of Governors joria ngavana bakunenkerwa mbecha kinya MCAs nibakwenda kwithirwa bakinenkerwa mbecha ciao. Ndene ya Kisii County Simbarati uranwe gavana wa county una wonete aliti biashara bantere over 1.3 billion unpaid bills. Ko rogono ruru karatasi ne kamirongo ire ne mwe. Grore tuikia karatasi ne ka the Take the standard marithirio mwego wa MERU TV itukuona evangelist Lucy Wangojiri. Nombete kudhuru agi celebrate miaka 50. Na atira celebrate wenka no mirite nomba kudhuru agi kenera miaka ewe 50 na street children. Arombete kudhuru agi barumye bia korea.
na kuria Kenyans gwika thiri. Yeah. Tutete na mbere murithirio mwega ki karatasi ko ke 13 itukona mwakoro umwe kuma ntere chia Laikipia twikite injured by night guns, gun attackers bara mwatakire tukona ba modhiria bara modhiria mantu jatebuye twina mantu jegie fake health fund claims. I think iko jukianda hospitali mantu jajau eni kuketha kutina dawa cha kungana hospitali kijo kagwa ne baraba kwenda gweta gwika to clinic ine to na tutina mbere twina rogono rwende ne karatasi ge 14 aria tukwirwa Inspector General of Police Jafet Kome akuga ndigoro ya Kenya iri ukarie ne bubwega kabisa no gompaja stories ya Charlene mwari wa president wetu wa Kenya William Ruto karatasi nega 15 antu bakuru barekane na weekend bakuru kipasu kiriago pasu for the benefit of this country. Ara introduce the office ya the first daughter. Na ije kako ago check mono mantu je gerera. Ntontoruga change of climate ni ubite kudwa ke affect Kenya kudwa toni bya kungana ndene andegoro yetu ya Kenya. Ogo ona tena nasi. Nkauga jore omora araugire as far as the taxes ya mwananchi gutumira kire office yeze. Let her be. Kabisa. Kai Koreano nto you never know, maybe ga we prepare for tomorrow kwa mutongeria. Na mtu atokira na arua mutongeria rojo. No either na foundation na experience. Maybe ni opportunity araonere kama by the new opportunity. No nto araugire we ategere ona president yari busy na manto jangi atega kona secretaries bari busy atega na youth ite represent ndi bwega. No athithie something. Woni kona athithite bwega. Na wara ugire otembeche gutumika. Kedho tichigutumika no sawa. As far as ite no komia ture Kenyans benda kibatuika ashua ni beche chitu tumike nyotumira assure them you're not using their money. Nyotumira. Tuikaratasi nege 16 political parties have been grossly unfair to persons with disabilities. Antope bege mawathe ibona jara mingi bete janirwa sana. Rugono ruru karatasi nege 16. Tutegere ndene ya ngatheti ya Daily Nation tukithire kairia kana turia kuthire ngatheti iji ni rugono rwa tukugite atongeria ba ukambani kwithira bakigwatanira na mutongeria wa Nthiguru tugitigera cia Nthiguru ndene ya ngatheti ya the Daily Nation karatasi na kamera 28 ni floods kana mbura nene kwithirwa ikiuraga antu 120 ndene Nthiguru ya Congo. What is happening? Kuna vita, kuna floods. Anto 120 ni bombete kwithirwa bagi kwa muthenya jwa Jumaine na ria mbura nene yombere kwithirwa ikiuraga antu mochi munene jwa Kinshasa. Tugita na mbere na irire Mangathetine tukithire kairia ngatheti cietu rukirirwa na arua ni tutegere karatasi ne ke nteto chia ke biashara ni area KAA ku restructure World Bank and AFD loans rugono ruru karatasi ne ka 35 ne bwego komba kuthogitegera ngatheti ije lakini ntiumara nte kome tutetegete na ja michethone urembera na takoretera ngirore nini Morocco ibara chindirwe Morocco ibara nirwe ibara iba bagwano kweri Morocco ni au
Story ni thirire. Nio narua final zirato eteretane chia France. Arabaga chetha na Argentina. Ukona inkumenye? Ukomere Messi akomba kuthoro Ugora ni ya iba kubaga chinda. France na Argentina. France. Ndengenda Messi ajokia ndengenda Argentina yoje lakini ngoro kweli kwa ke France. Okay. Oneno mbuginyani. Lakini niko gandamba kurorithirie ki mutano ngiuria no mbira barabo chinda na barabo chindo teu ketari barugire te Africans re aba ne obaranire na France baraba ko itikiria Africans bachinda France bachinde tojo ki Africans tojo ki gikombe giki ni ndo mbakuthangi ingira ngatheti yetu na rugono ndwaru tuingira buru ni na TSC eco release guidelines cha kuhaya arimu 35,000 na nikenda gwetithia na mbere mutaratara jua CBC glory to thirikeria kirenga theti ya the standard kigazeti ya standard tuna 7 dead 20 injured in crash less than 1 month less than 1 month karatasi nege 17 tuna support our manufacturers to create jobs. Manufacturers nansi ni antubara ba chuma ya kuthithia ntabibia njua kari jabibia njua kari iririkana batu ke support by the bathithia tunto mwanya ibathithia kinye tunyamuto to kamata smoky imbere ngi bathithia manjiko into jabiu o karatasi ne kau antuba matatu bakuru ne yatuba matatu akinya barabe na personal means biki bad drive carefree itene ka kathigonko parent encouraging children's bad behavior iririkana nyojo achari bago encourage parents children's bad behavior ne ndo mathomere dona mtojo gwitwa Kevin aruga gitumi ogwo ni onto kuringana na nandi ane bambite gwitanga kababa ya thithia gintu ageto mami acha na ukethana nae mwana ura na kuruma kinya mtu munene kana kumwaria buthuki no ntote discipline alero acha gutena discipline lakini ntekona uthuku bo gwita mwana baba etagwa baba ria thithia bwa lakini athithia bo na discipline. Of course athithia bo na mwana athithia makosa bado ukamoni oteki ara thithia kithuki. Of course utibati that very wrong no bateri ko discipline mwana kena mwana wagakura kimenya makosa lakini at the same time tebwaga gutwika very harsh ki mwana kwa harsh ni ntuku twika harsh ki mwana ore na wakethira atigu trust na tumanto twawe ikethira kwina manto agukurukira kinya ona atenda gukwira ni ntu you are just that mother that father withagira are harsh 24/7 UN report reverse predictable drought, food shortage pattern. By the way, bando tagarira ku sotot mantujegi mpara ritakinyanira nansi na mpara no itite na mbere ndene ya teri mocha ndegoro yetu ya Kenya. Na tukikwatanira na mantujegi mpara ki karatasi ka 20 itukuona antu isiolo. They are battling with the droughts na mparo age na tukona state nithirete feed aritwa baraba kuloma skuri rechi dene anterire china mpara inyathai I think baraba kuthithia magiri wethirite bakiona something ya kuba sustain pain for farmers as potato factories doors remain shut. I think hii interecha Migori na factory chikwa chi ikarite chingi no me factory si karuguru wa nasi chiketha chige create Kenya job opportunities kire antubaba kire baraba gwitango weku kire alimi kamba kutwe create job opportunities marithiri mwa MERU TV oni nte kuthomera yonde
kenda kinya ugomba kwithirwa ukigura ugure gazeti iji ya Standard utege mantu jara je kura kini at least nkomba kwithwa ngikuringaringithiria kidogo kidogo kenda ugura ni untu ndakwira yonte atigura ngatheti ibwega sana utomba kwithirwa tugikinya tugacokia nkatho cia mwanya nontu bagwita na mbere kwithirwa ugwatanite na utunene ya mubango jwa turingeme okay babira mutamboni